Welkom by hierdie leereenheid, waar ons ondersoek hoe tekentegnieke grafiese interpretasie verhef en kernbevoegdheid in professionele grafiese ontwerp. Die insluiting van verskeie tekentegnieke in grafiese interpretasies verbeter visuele kommunikasie, deur style soos sketse, skadu en digitale weergawes te meng om komplekse idees oor te dra, emosies op te roep en duidelikheid in artistieke voorstellings van data of konsepte te verseker. Tekening vir ontwerpers in grafiese ontwerp is 'n fundamentele vaardigheid wat konseptualisering, idee-eksplorasie en visuele probleemoplossing moontlik maak. Dit help ontwerpers om unieke komposisies te skep, uitlegte te ontwikkel en hul visie te kommunikeer voordat hulle dit digitaal verfyn. Grafiese interpretasies in grafiese ontwerp behels die vertaling van komplekse konsepte, data of boodskappe in visuele formate. Deur illustrasies, infografika en uitlegte vir eenvoudig ontwerpers inligting, maak dit toeganklik, boeiend en maklik verstaanbaar vir diverse gehore. In grafiese ontwerp, aanbiedingselemente soos marges, reëls, grense, sny en bloei verseker behoorlike belyning, visuele struktuur en drukkwaliteit. Marges skep ruimte, rande definieer grense, sny verfyn komposisie en bloedings voorkom ongewenste witrande in voltooide afdrukke. Ten slotte behels die bemeestering van grafiese ontwerp 'n harmonieuse integrasie van tekentegnieke, grafiese interpretasies en aanbiedingselemente soos kantlyne, grense en bloedings. Saam verhoog hierdie komponente visuele duidelikheid, kommunikasie en estetika, wat 'n gepoleerde en verenigde ontwerpresultaat verseker.